Qadırlı militsiya xizmatkerleri, bardığınızlarda girip kelgen kesiptik bayramыңыздар жана 90 жылдык мааракеңиздер менен алдыңыздарга азыр сиздерди куттуктоо иретинде жана бүгүнкү майрамдык салтанатыбызды ыр менен баштоо үчүн алдыңыздарга жакында болуп өткөн Кара Жорго боюнчагы өткөн чоң фестивалда эң алгачкы орундардын бирин ээлеген мыкты биздин кыздарыбыздын бири, ырчы десеңиз ырчы, бийчи десеңиз бийчи, кыргыздын багына жаралган Кара Жорго бийин биринчилерден болуп элге таратуучулардын бири Анелди алдыңыздарга чакырабыз. Кол шабуулар менен тосуп алыңыздар. Mendey
жақшы шығарма қоштасын алдыңызларға қайрадан Анелді чақырамын. Қара жорғы бейіменен қол шағып қоштап тұрабыз. Ata kelip kalıntı, göçaktan ilanlar yok. Şundaya kendine bak, yürürsün durun. Atanın görüldüğünü, hal yakın kurmanda, arkırvay zatınlanda, kayrılgız içindeyim, görüyorsun. Bige komuz soynuğun Kırgızımdın yerinde kara jorgo bilengen Karkıranın belinde düyneli bütkürdüm Hey, tekti Kırgız elinde Köpçeyindi toy bolgan Kalın jurttun aldında Jigitler bilet aylangan Kalban kiygen başına Kemer kurun baylangan Kümüş kamçı kolunda Ötügür kırın maylangan Жеткен сұлу билесе беш көкіл чачы чуалған Бақыттан кемсел ғын алса қош еті көйні құралған